تامه که عبادت مأمورات رب عالیه بجید نه جوی را آفات نه یعنی مرن او تره سر سفای جوی مرن جوی را آفاته چون عبادت بی اکسیمش بیه عبادت ها گیری ماه لیکن من من ورا مرن بها بگرده چون کن بسری حتی ولی گناه داره مرده که بزن به دنیای زیان ناکه تشتی باش دیگه امری قدی بجیتی نه جوی را گورم مرن خواستن جایز ننه جایز ننه حرام لیکن مرده که بزن به میز ناکه روزی ناکه گناه ها دیگه حرام اشتمیشتی که جوی را جایز حرام نیست خواست چون که خواهی رد که ایجاری هم بزن بگو غفلت جمره نجی و مره نجی بیشتر خواهد بیر بخواه بیش از هر هی نامه بره زود مرا لای از هر هی ناره گامیشم از تاراسا من مره نه جوی را اعظم منها چه مرن آفاته او درخستن هم مره نجی اعظم تری جمره نیه آفاته نصر آفاته یعنی زخواه مرن مرنه جور نخواه بزامه تو دمری ریا قدیش بیران نکه قدیش بیران نکه قدیش چه امری تکیلیه وان مأمورات بجی بینه المنهیات بره فعلى العاقل المبادرة لسر ملكي باقل لازم يكون بالتوبة دوامي التوبة دوامي التوبة قبل الموت هيك نمر التوبة وقت يكون مر شوية يفوت يا ولد دستا ترى وهي است كل مقام وحال أبا است تمام مقام وحالا أبا جرى نرو دخانيز بيان لك بيان بليغة توبة خالك هاي جراتي عالية بهذا هاي جرياوي هذا كرنيوي بتجيبنا فمن لا توبة له أو كسب جرى توبة تنبو لا حال له جرى حاجة يعني تستكي بيتنا شخص كي برداية ولا مقالة ولا مقام كمن لا أرض له جرى مقام جدا أريد التوبة والتنى غير حقيل باطل نجورا مقام هي لا نجورا أرض هي لا بناء له جورا بناء جدا تستكي بناء تشكي دابة سر تستكي جورا تنى لأوي بأهل توبة بأهل غير حقيل بأمن مولاد بجيب نوالد أوي جفرا هم بجيب بناء سفاريتي هم لقافلتي سفاي ببینه و هر بنا قاعده داره جمله إذا توبة چیه؟ توبة جي رجوع أوصاف مذمومة إلى الأوصاف المحمودة جبال توبة أوكم مرم توبة بكجر أفعال شر بفتله ببال أفعال خيريبه يعني گناه بتنكيله بينمازي بتنكيله غیبتا بتنكيله نميمتا فسادي بتنكيله مشغوليتا بتشتي بردائي الدنيا دا مشغول بكا مواج عبادتي تشتي وصا بتنكيله تشتي حقيقي بك توبة أصل توبة ايوه ليتخلص من سخط الله تعالى وصا توبك وصا بك خلاص ببا بوي توبه غضب قليل غضب قليل والجهل المقطع قليل هم جاغر جهنمي ومن نار جهنم جاغر جهنم والمكار